Наша Танька громко плачет. Наша Танка... Танка емес, танка емес. Биздин уруш президент менен Текебаевдикынан айырмасы жок. Атаңдын көрі дүние. Мен керек болса Аксакал. Мен жөн эле акамен айтып коем сизге. Айта бер. Акам билесиз. Апаң айт. Не бойын айтам, мен... Айта бер, айта бер. Өзүңүзгө келик, мен акам билесиз. Далайын түгүнө жеткен айтып коем. Та темселеп bir жака кетип калбай атамды жакшы карап уктуңбу? Мен иштерим билесиң, чачтан көп. Жакшы карагын. Кечке эле мен карай берем, сиз деле карабайсыз. Менде деле жумуш барды. Кенжеси сен болгондон кийин сен карайсың. Башым ооруп калат. Качан маселе деп коебуз. Бул да сиздин балаңыз. Батасыңар я, имине бала болуп атасыңар айланайын я. Бул да сиздин балаңызбы? Же мен эле? Мен кайдан билейин, апаңан сурабайсыңбы? Kim bana? Benim balan, senin balan deyip koygan cürem kavur çıkma öyle. Giyim bildim birbirine okşamaya kalkanında. Almaştır vereyim desem torpak balbasanlar. Cürem de bakıp. Mına ata, görüp atасыз. Sizni karanga hiç kimizin kolunuz boş oyda cumuştan. Emin kolunlar boş o sapar göm koymuyorsunlar bu da. İşlerdi kılbaysınlar. Hazır sizge Sidelka söyleşip geldim. İmine söyleşip geldin? Sizge Sidelka söyleşip geldim. Anmazaya karaçı. Uşu silerdin Sidelkanarda oturup tan atıp atat. Sidelkanarda. Uşundan bir ayılga jetkizip koysanlar içine kınkayıp jatat elim koya. Ata, siz Turames düşünüp kaldınız. Siz Sidelka dep mol oturguştu düşünüp kaldınız okşaydı. Sen mine aytıp atasın? Sidelka dep sizge bir ayaldı söyleşip geldim. Ayal? Ova? Mayli dedi. Makul dedi. Çasaboy bir şey su tışlıyor bu. Bir ayga ata. Koşunduyu da olup. Yemakçası men birim dedim de. Su tışında otura diyen noktum lan. Hey, atan turbay, basbay de ayttın mı? Oy ata, anı ayttım. Ataman ümit kılban dedim. Bolu öğretti. Makul oldu da bak. Kim abi? Tanımayım anı, siz de tanımayız. Yaylanayım bu da. Sen tanımasan, ben tanımasam. Tanıgan silerin ayaldarınar bakpay atkanda tanımagan kaysa ayal bakat beni. Oy ata, hazır akça da. Akça olsa öyle oldu. Aylanıp gelmiyor akça da kılıptı. Akça olsa var. Саламатсыздар. Саламатсыз. Жақсыздар ма? Мен жаңа реклама бойынша келдім, сиделкамын. Ha buna gel. Atın sidelka o. Жоқ, атым Жанна. Kimin kızsın? Сіз танымайсыз, біз башқа жақтан. Kayaktan bolsa da terbiye görgün kız ekenin görünüp durar. Uçulaşkanından baykadım ben. Рахмат, рахмат. Ата, мен бүгінден баштап сіздің ден соолуğuңузду қарап, дары-дармегиңизди берип, жаныңызда болом. Doktorsun bu. Эми баары жок колуман келет, массаждын түрүн жазайын. Çok öyle. Jön ele tamak aşımdı verip dağırın verip dursan öyle bol da öyle. Masajım jön ele koy, besbelezne. Бул атаңыз эмне инсульт алды беле? Emece 5 yıldan beri oturgan atam bilesiz. Atamı sizge tapşırdım. Siz özünüz жақшылап кара бермей жумушка шашып атып. Бара бериңиz, шарсана болбоңуз, бара бериңиz. Karabaşыңды жұққан. Atamla karaçı getip atkan. Atamdı siske tapşırdım dep apasına tapşırgan sıgan atam.
Құдай бала чақаға ақыл ес берсе жақсы екен. Құдай ақыл ес бермегенден кейін ұшы жасқа келгенде ата оған көрмеген біреуінің қолында қалады дегені міне қарашы. Ата кейбеңіз. Біз қырғыздар иманды қалыппыз ата енені бартаған. Мен шет өлкөлөрдө көп иштедим. Жалаң уш сизге окшогондорду бактым. Алардын бала чакасы карабай, таштап кетип кала беришет. Ага караганда бизде Кыргызда ыйман, ынсап деген бар ата. Кыргызыңда деле ал касиет калган жок. Көрүп атабыз кай? Жок ата, бизде Кудайга шүгүр эле. Эми кээде балдарын айтайын десең, карлардын өздөрүнөн да кетип калып атпайбы. Бергенди тыныч жеп отура берсе жакшы го. Бир жолу ата, мен сизге окшогон бир орус чалды багып калдым. Убагы менен тамагын берем, процедурасын кылам, давлениясын ченейм, тамагын төгүп салат, дарысын түкүрүп салат. Анан айылам кеткенде айттым: "Вы что, успокойтесь, вам нельзя нервничать. Если сейчас у вас давление поднимется, вам хуже будет", дедим. Жаман болуп. Десем: "Эй, ты дура", деди. Мени да ата. Ой атаң карабашың ошодо. Багып атсаң дарысын берип атсаң, анан кайра сени дура деп. Ошону айтпайсызбы? Болбосо мага көз каранды болуп отурат. Ушундай жиним келди дагы. То дура деп туруп бир чаптым. Чапсам, кайра мага минтип атпайбы? "Эй, ты киргизка, ты сама еле пришла работать, и ты хочешь мне командовать, а? Я тебе немедленно отправлю Киргизию. Несчастные гастарбайтеры надоели деп коет андан дагы. Ушундай жиним келди дагы айттым. "Эй, биз Кыргызстандан жыргаганыбыздан келип аттырбызбы, я? Акчанын айынан сага окшогондордун бок сейдигин артып жүрөбүз эгер билсең. Эмне эле мынча жарты кашайтасың? Дагы бир теп өлтүрүп салайын дедим да. Просто айлыгы жакшы болчу, акчасына карадым. Жосу момент жайламакмын. Кокой. Кагылайын атам, не болуп кетти сизге? Айланайын ата. Билбейм, бир пастан ушинтип калдым го. Кокой. Мурда мындай болчу эмес белеңиз? Мурда эч ким башка чапчы эмес да. Кокой. Азыр ата, таблетканы ичип алыңызчы, бу таблетканы. Айланайын. Ичип алыңыз. Эй, кокой. Бул эмне таблетка? Бул нервти успокаивает. Атайын. Нервти успокаивает? Нервти. Ичиңиз, ичип алыңыз. Кызым, өзүң да бир ичип алчы. Жок ата, биздин нервтер ордунда эле, биз жашпыз да. Жаш болсоң деле ичип алчы кызым. Жок ата, бул атайын сиздер үчүн чыгарылган. Ичсеңиз жакшы болуп каласыз. Көрдүңүзбү ата, ушу сиздин возрастта ушинтип нервтер бат-бат бузула берет да. Ошондуктан көбүрөөк упражнение, разминкаларды жасаш керек. Менде атайын разминка кыла турган тамгалар бар. Азыр ошо тамгалар менен разминка кылалычы. Азыр мен сизге тамгаларды көрсөтөм да. Сиз ошо тамгаларды кайталап көрүңүзчү. Могу кайсы тамга? Жакшы. Болчу. Абдан сонун. Бул кайсы тамга? Эми чогуу кошуп окуп көрүңүзчү, кандай сүйлөм чыгат. Кошуп. Ата? Жакшы. Азыр мен бир сүйлөм айтам. Ошону кайталап көрсөңүз. Ата, атка, така, как. Ата, атка, така, как. Кызым, мен муну мурда окуган окшойм бир жер. Көрдүңүзбү? Кадимкидей эстеп атасызбы? Ой, ата, сиздин памятиңиз ордунда экен да. Кадимкидей эстеп атасыз. Көрдүңүзбү? Ата, көбүрөөк занимать этиш керек экен да. Азыр орусча занимать этип көрөлүчү, орусча. Наша Танька громко плачет. Наша Танька? Танька эмес. Танька. Наша Танька громко плачет. Наша Танька громко плачет. Уронила речку мячик. Мячик уронил? Кандай неме бир айтканды мындай илип албайсызбы сразу эле? Уронила речку мячик. Уронила речку мячик. Таня, Танечка, не плачь. Танечка, не плачь. Не утонет речку мяч. Речку мяч? Кандай неме я? Не утонет речку мяч. Не утонет речку мяч. Молодец. Ого куй. Карма тормозду. Муну сизге айтып атам. Тормозду да кармай турбайбы?
Молодец, просто потрясающий. Көрдіңіз ба, занимать етсе болады екен да. Бүгін жарым саат, ертең 1 саат, бүрсі күні 1,5 саат қылып қоша береміз. Қызым өліп қаламын ғой. Ой, эмне өлмөңүз? Наоборот, развитияңыз өсүп, кадимкидей памятиңиз калыбына келип, бир жакшына болуп каласыз. Эмнеге өлмөгүлөңүз? Көрдүңүз бата, сиз эч ким менен сүйлөшпөй, общение кармабай, аябай чүнчүп кеткенсиз да. Азыр мен сиздин бир көңүлүңүздү ачып, ушундай бир күлкүлүү окуя айтып берейин. Бул окуяны эстесем, өзүм да күлө берем. Ушундай көңүлүм ачылат да. Эмнени айткан аттым эле, унутуп да калбадым. Эстедим. Мен тістімді кешіріп айтып ғой. Оқия емне жөнінде болып атады. Қаяғын уғыш керек, қажерінен гүліш керек. Маңы беріп қойсаңыз бұны. Келе сонда мече, деп мені тіктеп қарабай. Концов концов, сіз да қырғыз, мен да қырғыз. Иштескенге жақсы ғой. Емнеле келе сол атасыз. Ата, өлі қызық ба екен ата? Өлі қызық екен қызым. Ата, мен айтып аттым әлі ата? Айта лексің қызым. Қандайша айта лексің? Айта лексің, мына. Айтқаным үшін күлдіңіз да ата? Гүл дедің әлі, жөн әлі күліп қойдым қызым. Оға қойған ой. Ой ата, сөйлеңізші. Сөйлешпейлі отыр өрелші қызым. Ну говори же, говори. Че ты молчишь, а? Ты что, партизан, что ли? Көрдіңіз бата, саябай мындай. Азыр айтқанды азыр ұнтып, бат-бат бір дерсеге жинеңіз келіп, емін айтқанды білбей, памятіңізге өте доғы кетіптір да. Азыр көбірек упражнение, азыр да бір упражнение жазайын. Қызым. Ей, ата! Мо балтач! Апа! Ата, бұл балтаның историясын айтып берсем, бұл өзінше бір чоң жомоқта. Ай, мен Москвада іштеп қалатпайым ба? Іштегеніме бір жұма олған. Көрсе алай алып, психически больной екен да. Маға айтышқан емес. Ошо күні бірақ жүрегім бір жамандықты сезді да. Түнкі саат 2 беле 3 беле білмеймін, маңдайымда біреу тұрады да. Көзімді ашсам әле баяғы аял балта менен тұрған екен. Қызым, мен тұрбайым, қызым. Мен баса албайым, ай қызым. Құдай, ай қызым. Ай, мен баса албайым, ай. Ассалам алейкум, урматтуу өзгөчө мен сүйгөн оштук туугандар, кутмандуу кечиңиздер менен. Мына бул ортодогу агарып турган месталар билетти алып койдук, абында каякка кетмегеле деп жүргөндөр окшойт. Kaçan gelsem meyli jaz, meyli güs, meyli kışta gelsem, kaçan da bolsa ушинтип зал толуп берип отурганыңыздар үчүн сиздерге мен дагы бир жолу 1000 мертебе рахмат айтып, тиземди бүгүп баш ийип рахмат айтам. Рахмат сиздерге. Irspek gel. Oku, bugün neni okuyun özü? Айтып қой программаның барын. Нені оқиын? Қандай нені окuyun? Программаммен таныстыр елді. Концерттің алдында, ато да бәләға қалауыз бол. Программа жоқ бұл өтпай. Қандай? Программа жоқ деймін. Келесі olsun bu. Жоқ, программаны бір паста таппай қалдық қой. Программа жоқ емес, ей. Қана мен жазып берген программа, интересно. Жоқ, бір паста таппай қалдық. Жоқ, ол бош керек еледі.
Комиссия жоголуп кетиши мүмкүн. Но программа эмес да, О, программа таппай калды да. Яйланам кудай. Жок, жоголбош керек эле. Өзү бул программаны сиз жаздыңыз беле? Анан сен качан программа жазчу элең? Мен жазып анан колуңа карматпадым беле, мына программа менен кетебиз деп. Жок, туура эле. Эми мен жаздым деген жокмун, просто Рахман Разыков дагы жазып калчу эле го. Анан жакшы жазылып калып, ичи тарлык кылып бекитип алдыбы деп ойлоп атам да. Рахман бекитип алгыда ал алтынбы? Акчабы, эмне ал? Жок, бул эми. Ой, Абдулла, азыр заман жаман, апай. Бул эч нерсе эмес. Бул программа эмес, керек болсо ону бирөөнүн баласын бекитип алып атышат. Бул жөн эле кагаз да, апай. Жөн эле бекитип коюшат да. Эмне болуп жоголуп кетти? Мен түшүнбөйм, айланайын кудай. Бир паста таппай калдык. Столдун үстүндө эле туруп. Бизде бет калабы программаны да жоготсок, комиссияны да жоготсок, дүйнөдө эл эмне деп атат бизде? Ошо билбейм, таппай калбадым баста. 6 жыл мыйзамы жок жашаппыз. Сага ошоң келесе олордун айынан. Мунун менен? Бул деле программа, бирок кур чыкпай ошону болсо да алып чыктым да, бирок жакшы программа. Бул 93-жылкы программа экен да. Келер. Айланайын кудай, канча күндөн бери жаңы программа беребиз деп какшап атабыз. Мунулар ошого келди. Аны түшүнүп атам. Бирок Мен барбы? жок, уксаңыз Абдыка, могу 93-жылкы программа деле ушу азыркыга туура келип калат экен да менин оюмча. Мына карасаңыз, мына 1993-жыл 30-31 декабрь жаңы жылдык мыскыл жана тамаша дейт. Как раз жакында жаңы жыл. Окуй бер. Ошого туура келет мынакей. Сон программа. Мына 1999-жыл. Мына 18:00-да спорт сарайда башталат. 99 эмес, 99, 93 93. 3 менен 9 окшоп кетет экен да. Сиз неметкенде чочуп кеттим. Мына. Так, мындай дейт. Концерт сон болгон экен. Мына программанын башында эле Абдылда Иманкулов менен Рахман Разыков төкмө акын болуп башташат дейт. Кандай сон программа? Өзүңөр эми төкмө акын деле эмессиңер, жазып жаттап алгансыздар. Эми аны негизи дейм, негизи. ага чейин кирип кетпей эле айт эметсеми. Төкмө акын эмес экенибизди бүт кыргыз билет. Андан кийин эле экөөңөр мушташа кетет экенсиңер дагы, сахнадан чыгарыңар менен эле жарк этип Жамбыл Камчиев чыгат экен. Жамбыл Камчиев чыгат экен да, жаркылдаган башы жөнүндө айтып берет экен. Ал дагы эле башын айтып жүрөт анда. Андан кийин эле элдин дүркүрөгөн кол чабуулары менен эле Күмөндөр Абылов чыгат экен дагы, ойногон сатирасы Чабарман экен. Өзү чала кызуураак экен. Анда баарыбыз эле чала кызуу чыкчубуз балды. Андан кийин сахнага пародия менен Жаныбек Алыкулов чыгат экен дагы, пародияны ойноп, ал дүркүрөгөн кол чабуулар менен кирип кеткенден кийин Абдылда кандай сонун программа болуп атат да. Андан кийин Манас Бердибеков чыгып Вазелин дегенди ойношот экен. Ошондо кандай сонун эле, Вазелин дегенде элдин баары ээрип Вазелин. Эми негизинен түшүндүрүп берет. Андан кийин Дөөлөт Мадымаев чыгат экен дагы, аялдардын кошогу деген кандай бир сонун программаны ойногон экен. Ушуну кое берели экен. Соп-сонун болот. Ушуну кое берели. А буларды каяктан табасыз? Мен кече эле көрдүм Рахман аканы, Күмөндөр, Жамбыл акалар жүргөн экен. Чакыра калабыз. Жок, чакыра коесуң, алар темселеп жүрөт да бир жерде келет. Тигил үчөөнү ким чакырат? Эми ал үчөөнү өлгөнүн эл деле билет да. Силер биринчи программаны төртөөң чыгып баштай бергиле дагы, анан мен өзүм чыгып айтам элге. Кечирип коесуздар, программанын биягы өлдү эле деп коебуз да, өлдү эле билет деп. Программа биягы өлгөн деп коебуз. Эми программа жакшы болсун деп атабыз да. Абдулда уксаңыз мен, сиз мени түшүнбөй калдыңыз. Мына, ошол 93-жылкы программаны элестетсеңиз кандай сон болот? Спорт сарайы эл батпай, тим эле кыраан кат-кырк болуп, баягы жетөөң бир сахнага чыкканда, топ толуп чыкканда кандай сон эле? Тим эле кыраан кат-кырк болуп, чиркин биз анда жаш элек, ушулардай болсок деп турчу элек. Анан барган жериңерге эл батпай, тим эле силерди согуштан келгендей күтүп алчу эле го, туурабы? Ошондой болчу. Кандай сон немеле да? Сон эле эми, тагдырдын жазмышы экен, эмне кылабыз эми? Алар тиякта, биз биякта дегендей. Ошо мен да ойлой берем. Катарыбыз кемибей чогуу жүрсөк. Ошо мен да ойлой берем да, ушулар чогуу болсо жакшы болот эле. Каякта болсо дагы депчи. Сен мындай оозуңду жалаяктай кылбай мындай оюңду түшүндүрүп айтчы, каякта чогуу болсок.
Эми Абдулдаке тарынбаңыз го, мен программаны ойлоп атам да. Программаны ойлоп атам. Эл дагы мындай жакшы күлсүн деп, ошо программа жакшы болсун деп, ошону ойлоп атам да. Тиякта болобу, биякта болобу, кайгында болсо да чогуу болсоңор, силерге да жакшы. Жаштар бизге да жакшы эле мындай кененирээк басып мындай. Негизи мен программаны ойлойм ушундай. Мен ойлоп жүрөм да. Ошондой кылсакпы деп атам. Эми неме дейм да, баягы өлгөндүн иши өлгөн эми Абдулдаке. Эми алар келбейт эми, аны билебиз. Бирок тирүү кишинин колунан бардык нерсе келет деп өзүңүз айтасыз, туурабы? Тирүү кишинин колунан бардык нерсе келет. Бир ошолор менен мындай жолугуп чогулганыңарга мындай вообще вариант жокпу? Вариант бар, шарт жок. Барбы? Жок, неужели шарт жок, апай? Шарт Хотя жок. кичинекей болсо да жип жокпу? Иә. Кичине болсо да жип же бирдеме жокпу дейм да мындай. Эми мен ойлоп атам да Абдулдаке, жарымыңар биякта, жарымыңар аякта ана программа деген эми биякта. Аякта чогуу болуш үчүн бияктагы турмуштан оюн тыныч болуш керек да. Баарыбызда бала чака бар. Мына жакында президенттик шайлоо болот. Президент өз оозу менен айтты. Менден кийин бир ажыдаар келип калышы мүмкүн деп. Бала чаканы кимге ишенип таштап кетебиз? Бизге биринчи бала чака, ага тууган эл журттун амандыгы керек. Сен программаңды урган барбы? Чык чечке. Бана, таптырабай аркайсыңа. Программа дедиң. Адамдын ою жок. Саламатсыздарбы? Болот. Салам алейкум. Сени ким чакырды? Ойлонойм да, айтчы, сени ким чакырды? Сен эмнеге келип алып менин элим менен учурашып атасың? Жок эми Абдулла, учурашып койсоң адам. Учурашпайм, сени менен учурашмак түгүл, көрөйүн деген көзүм жоксу. Мен senin azalındı bir yıldan beri tatlıp duruyorum. Canımday. Benim daha 2 günlük konsertim var. Erten gürsü günü de olur. Geççi bana getirme. Aldın da toplamışsın mı? Doktor getip kal çaylana. Ben seni, ben tınar emesmin daylana. Aytelerini taptıram, ayteler gidiyor. Çok hem burada da. Yok hem söylemezsin. Çok ben senin dost deyip geldim. Gereği çok dostum bana. Ne dost oldu görüp atan mı ne oldu atkanın? Söyleme, gel bak. Suramış, karavanını göstermek. Hey, müdafiye kulun kaldı konsertin bütörüne. Geçeye başladım, gelip kaldı. Hey, 7-8 aydan beri kalan oturan bana çakan bakalım. Gel. Yok bunda benim sen hazır cancılık nasıl? Yok koyup dur cancılığın koyup dur çeleme. Ne geldim ne? Reklamadan gördüler bu şu katışaktı. Afişada da çoksun, reklamada da çoksun. Bana getim almaya getip kalkmayın. Yok uçsan ben bilem sen cancılığın aslında benim bunda jolu oşu bir bu yılda nelerde kıldın, nelerde ayttın, oşoğu geldin gelip çoğuldur o. Gerek yok. Bunday söz erkinliği de koydu da. Söz erkinliği ne? Geçe çakında prezident dağı uşunday söz erkinliği demokratiyalı bunday jiyin ötközді jurnalistlerge. Gördüm. Söz erkinliğine ben mınavınday koydum. Oşa prezident ötközdü. Beçada prezident dağı sentyabr kanalı bilen bir tohum ploşatka taştap koyup geldi. Barçı. Men sana sentyabr kanalı emes mi? Sen bana sentyabrdan da camansın. Camda ya Hasan'a söz versen Hüseyin'e de söz ver deyip dur ama sen de söyleyiverin ben de söyleyeyim da. Buna el dur. Sen ne Hasan'sın bu he? Hasan'sın bu. Yok. Hasan emezsin. Hüseyin'sin. Yok. Hüseyin demezsin desen dur oğlum. Geç caylana. Geç bak. Hey televizyona tartma da dur.
Öşürküler. Hey, aynen altmıştan açtım, altmıştan. İtti dene git dese git bana da gel. Gel, bak gel. Gel. Yok atayın çıkkandan eleyim aslında. Respect. Açık ne var? Gönderdiğiniz vatası var ya. Beyin var mı senin? Görmeye kalkma. Açık. Kameralar döşür durda. Çıkar, situasyonunda olup kaldı, çıkıp durasın. Yok ha, qanday situasiya? Çıkıp durasın. Yok, ne? Hazret baştan çıkıp dur. Yok, bosh başlayayım sana mı? Sizde silahın bırak, çıkıp dur. Yok, koydum. Çünkü çıkıp dur. Yok, Türkmen değil mi? Çıkar. Türkmen değil mi? Hey, sen beni de oraya alnına müştaş borcunu açayım. Hey, görsen mi sen? Sen demeli mi? Senin yerge alып geldiğin men emes bilem. 15 yıl vaktimdi getirip seni tınardı. Kança akşamdı getirip alıp gelip yerge çıkarmadın bile. Balaşka dese. Görsen mi öyle? Hey, Tuğra. Hey, ben sana temsilci bitti pek bile olduğunu hey. Hey, kantı uşul atamday olgun kişini gelip oturup çık. Hadi lan. Öyle çık yok mu? O size şey şu. Ya şu olur diyorsun. Karasan atasında kişiye geliyor. Aytma desene, göçe buların kolundan cetelep O жүрген. zaman bizim Uruşka işenmekler. Bizim Uruş, prezident bilen tek avayiptıkla ayırması yok. Yattı ulan atasına olmuş şimdi. Rahmat. Gel dostum. Ne oldu şu gelip? Ayttım da Rahman'ı çakırıp kovgular ki desem telefon ölçükleşmedi mi arabasını kullanır. Aytıver Ya işte. benim konsertimde sen söyle ve gönder. Anan kim söyle? Yaylanayım bu da. Oşun aytsana şu. Söyle. Gelin söyle. Demokrat demişler. Söz erkindiri. Balganda. Bayka. Kança saat söyleyin. Söyle. Gerek olsa uşu çıkan boyunca söylep konserte bitip koysam da olur. Ben gideverem. Öyle ne? Aklımda koyan da emez. Bunu oturgan elçi. Hayata. Akçasının bari o kassada kaldı. Bu oldu. Niye gerek olmuyor mu? Саламатсыздар ма? Абдулда досымның концертіне қош келіпсіздер. Келіңіздер. Досымдың концертіне сіздер назарыңызды салғыла. Шындап эле ошол эгер мындай бизден бир душман издебесе деген ойбузда. Биз террорист болбосок, баш мамлекеттен келбесек, норма болып қалды да. Қаншалық көп жеп қойсаң, ошончо жакшы да. Туурабы? Эми билбейм. Келди мен дагы бир ошол концерт койдурбай тоскоол кыла берди эле. Анан Бишкекте 60 жылдык юбилейимди өткөзбөй концерт токтотту. Ошондо чыгып ант бердим эле. Эми ант берейин дедим элге чыгып. Себеби бизде азыр ант бериш мода болуп калды. Ант бере беришет, бирок эч кимде ант урбайт да. Коркпой эле ант бере беришет, мыйзамга колун коюп алат. Ант берем деди. О, көрсөм мыйзам ол ксерокопия экен да. Ошон үчүн ант урбайт экен ол. Ксерокопия, алар билет экен да. Биз биякта отуруп алып коркобуз, ант берип атканда ушундай коюп туруп. Бир сунуш болгон, Турсунбай Бакыров айткан, давайте Курандап келип коюп, жок керек дешкен олар.
О көрсө билет экен олар. Мен айттым. Мага алып келгиле, мен колумду коюп ушу ант берейин десем, мыйзам жок экен. Болуп турганда мындай ант бере берейин деп ант бердим эле. Ошол антымды силерге да бергим келип атат. Şu Kırgızstan ant kurulurdu mekenine okşap kalıp avazdan ne kadarca. Men ant berem, sayasatты sındıbayım. Andan göre koy jönünde ırjasam. Milyon Kırgız tentip ketse mekenden Agüy jaktan ündör çıgat jırgagan. Taladagı koydoy kalgan eesi jok. Kırgızımdı görüp bugün kıynalam. Men ant berem, sayasatты süylebeyim. Andan göre uğurlukta öğrenim. Kılmış keriler biylik jakta otursa, kılmış kılbay üyde oturam imlemen. Gelesi olur gana uğurdavay bizde dep, kezeginde ökmöt başçı süylögön. Mandat degen kalkanı var jaşıngan, men ant berem депутатка asılbayım. Köpçülügü satıp algan diplom, biri çın, asıl oylu akılman. Çıgan balдар çıkpay kalıp şaylodon, doğuşların dollar boldu satılgan. Ата olup el başkargan biyikten, men ant berem prezidentke tiyişpeyim. İştebegen mizamdarga kol koyup, işengin dep el jürögün jibitken. 1,5 yıl eптеп çidap turgula, jürömünde keter gündü bilip men. Men ant berdim, bir oğanı atkarbayım. Men ant berdim, bir oğanı atkarbayım. Körpen demen düşkön jokmun asmandan. Жерди satkan, eldi atkan. Antты buzu acı olurdum baştalgan. Ata beyit, kübe bolup birge ukkan, atkarılbay anttар turat kakşangan. Oşonduktan men dantımdı atkarbayım. Akılay. Ki içine oturup esalalçı jaman çarçap kettim. Ой, birinci Moğollar менен учурашып албайлыбы? Meyli. Саламатсыңарбы, балдар? Salamatsыңарбы gelindir. Ақтан, антип бөлүп айтпайт, уят болот. Akılay. Ar kim özüne gerektüsü bilen uçuraşat da. Ақтан, биз кайда баратабыз? Biz ertenki geleceğimizi izlep baratabız. Анан көрүнөбү эртеңки келечегибиz? Hazırınca ertenkimiz emes, bugünkübüz de görünbeyt. А көрүнбөгөн жакка эмнеге баратабыз? Эч ким жок жакка барбаш керек. Мен коркуп атам. Korkboy arttan ercip gelever Akılay. Men sağa тийбейм. Мен сенден корккон жокмун. Такайдай кылып союп жеп коюшат. Ошондон коркуп атам. Akılay. Takaydı köpçülük ele jerde жешкен. Ошо такайды жегендерди табыштыбы анан? Hazırınca takaydı жегендерди эмес, 90 баланы жегендерди табыш элек. Ақтан, эмнеге биздин эртеңки келечегибиз көрүнбөйт? Akılay, sebebi bizdikilер gözüne görünüp, koluna vurungan bарын жей беришкен да. Ошондуктан колду таптаза жууп туруп жеш керек, Ақтан? Akılay, cindi. Ertenki gelecek jakşı boluş üçün eş nerse jebeş gerek. Менин паам менен маам айткан да, жебеген жердин алдында деп. Oşo senin paң menen mаңдын айынан ушинтип кетип атабыз. Ақтан, өткөндө шаарларда
чоң сүрөттөр жазуулары менен илинип турду эле го. Ошо эмне деген жазуулар эле? Бүт Кыргызстанда жайнап илинип турганбы? Андагы жазуулар биз кайда баратабыз деген жазуулар болчу. Аларды ким жазган? Рахман Келесова жазган да. Ал эмне? Ал эмне аны шаарларга илип койгон? Китебин эч ким албай койгондо илип койгон да. Ал эмне өзү кайда баратканын билбейм анан. Биз акылай. Биздикилер кайда баратканын эмес, кайдан келатканын да билбейт. Актан ошо сүрөттөгүчү ак элечекчен аялдар кимдер эле? Алар биздин апаларыбыз болчу да. А жанындагы беттерин чүмкөп алгандарчы? Билбейм, алар сырттан келгендер го. Эмнеге беттерин чүмкөп алышкан? Эми жаңы келсе уялып атышкандыр да. Актан мен да ошондой болуп кийинип алсам болобу? Акылай, жинди. Сага болбойт. Эмнеге? Сага материал көп кетет. Дайым эле ушинте бересиң да. Актан карасаң дейтиңди карасаң. Ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык. Ай сайын тополоң, арманду балалык. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык. Күнделе тополоң, күйүттү балалык.
bir koçaklar. Abdullah İmamoğlu jana Жаңыл Құдайбергенова. Bir Бишкекте bir 3 bala сүйлөшүп атат дейт, бири-бирин такыр эле тааныбайт экен өзү. Анан тааныбай эле сүйлөшүп атса эле бирөөсү соткасын кармап алып эле нар басып деле сөгүнөт дейт, бери келет деле сөгүнөт дейт. Анан бирөө жини келип кетиптир бир бала. Не сөгүнүп атасың? Не таластан болосуң? Деп койду дейт. Анан жана сүйлөп аткан жеринен эле ооба таластан болом, сиз каякта билип калдыңыз деп калды дейт. Анан жанадан бери сөгүнүп атпайсызбы, ошондуктан таластан экенин билип калдым. А сиз оштон болосузбу? Ооба, каяктан билип калдың? Үйгө дедим, азыр деп койду. Анан бирөөсү такыр сүйлөбөйтмүш. Такыр эле сүйлөбөй эле культурный болуп турат дейт, ушин түп-түз болду. Анан баягы үчүнчүсү менен таанышып алайлы биротоло деп баягы экөө дос болот. Сен нарынан болот экенсиң а досум деп калыптыр. Кайдан билип калдың? Мен сүйлөгөн жокмун го. Жок, мына костюмду шымдап алганыңан байкап калдык деп койду. Ошондуктан жүзүңүздөрдөн жылмайуу кетпесин. Азыр биздин концерт албетте эс алыңыздарга дем алыңыздарга дем, ашказаныңыздарга жем болсун деп кайраданлантып, татынакай ыры менен Ne ciddi olup atasın? Ya. Үрүп атам? Bunday Taylan koddan içip alıp жатсаңчы. Неге? Ушул ыр bu. Ыр да, бул деген популярный ыр. Келин келгенский, чайдаган куйганский деген ыр. Ne gelin açar çıkıp kaldı bu. Жок, Anam ne söküp atat? сөккөн жок. Hı. Күйөө баланы семиртип бакканский деп атат. Orusça mı Kırgızça mı? Орусча да кыргызча да аралаш. Ay yapma. Ay güydürgüler, ay güydürgüler. Hayvan kana hırıspaya kata. Nel bucukka bir nersege test tarınıp test yazılgan kişiler. Uşulardın ırın uğup ner bu koşkolbay ırasel ölüp kaptır da. Hazır uşulardın ırın uqqanda muunu ölüp alıp büttüyle Kırgız'tı şermende kılmak eken. Эмнеге муну өлмөгүлөр? Биз жаштар патриоттук мощный ырлар чыгарып атпайбызбы? Азыр могу ырды уксаңыз, могу ырды. Азыр ушунда өлө популярный болуп атат. Өлө угуз кайып барат. Сіздерге кім жетті? Кыргызстанға кім жетті? Ne ürkün başlandı bu. Жок, Ne da bir kaçtı bu. жок. Anam minele Kırgızstan'a kim jetsin de o da. Жок, сиз маанисин түшүнбөй калдыңыз. Кыргыздарга ким жетсин, кыргызга эч ким жетпесин деп атпайбы. Hey, ansız siler aytpasaňar dele Kırgızga hiç kim jetpey. Kırgız kaçpay, kaçsa jetkirbey. Anı büt düğüne bilet. Kız jetse emgiçe karmaşa dele de dalaya kaçtı. Biz Kırgızlar uşunda elbiste ömür boyu birin biri kuvalap birbirine jetpey elgen elbiste. Biz uşunda bölünüp de bitmeybiz, bölüşüp de bitmeybiz de. Biz uşunda bir şandı yaşaybiz koçirken. Жашоо тууралуу да ыр бар, угасызбы? Жашоо, бу да мощный азыр. Уксаңыз азыр. Өкүмүштүн жаңы, менин жашоом аттуу кыргызды баарыңар карнаңыз. Көңүлүңдү коюп, каалаган убакта, каалаган жерде жыргап булардып жүрөм. Жүгүр аяктар, көзүңө келгенсиз сөздөрдү баатап, жүрөгүм менен сезип, сени пайда болорум жашоомдо өзгөртүп, сулуу көздөрүм менен жүрөгүмдү өтүп, эсиңдин биринчи дамын, ошол күндөн баштап сени сүйүүнү карадым. Yok kara jerge giriyorum menen. Sizler jırgadыңар. Men düşüngönde jokmun, düşüngön jokmun bunu. Emine de gelensiniz yani. Uşlardın barın bir jerge kamap alıp itke talatsa atal. Düşüngön jokmun men.
Эй, старик, чё болтаешь? Просто странно жалдыраешь, старомодно говоришь. Biz молодежьдар сыйлықтарды алдық қо, рэптерді айттық қо. Күн ысық, ысман ысық, чымчықтар ысық, қарғалар ұшса көп-көп, асман да көп-көп. Алға Қырғызстан, рядом Қырғызстан. Старик, чё қараешь? Просто странно жалдыраешь. Слезы текли направо, слезы текли налево, слезы текли вверх, слезы текли вниз. Рядом с вами жаштар рэптерди айтам. Атаңдың көрі дүние, арбыды мене күнігі, ыршыбыз болса ушулар, жетпейбі елдің түбіні, келжіректі тантырақ, өздері да түшінбөт, не айтқанын тамтырап, тілім бұзса қырғыздың, келін да қожа бұзбайбы, бұларды балдар ұқпайбы, ұққан балдар жырғайбы, месіне қойса сіңіріп, маңқұрт қылла тұрбайбы, аннан ошы маңқұрттар шаңшыған үнді тыңшайбы, ертеңкісін ел ойлап ертерек мұны ұттаймайбыңа, атандың ғана көрің ой арман күні, арман ділің айтып қалған күн. Я Кыргыз, ты Кыргыз, он Кыргыз, она Кыргыз, страна большая, Жылдыз, да, Жылдыз, не Кундуз. Где вы, Джамбыл, Рахман, Абдулда, вы уже не Жылдыз, поэтому вам запретили залдарға концерт қойбоғыла деп, жоғарғы жақтан продакшн, Кыргыз. Айтқан бір менен пайда жоқ, оғы армандан башқа айла жоқ. Дөлетті мұрасын тұлып дөдірек көпей санда жоқ. Ырыспай азаны қалыйдай, ырчылар кеттай табылбай, обончылар азырға обоның емес ай жалындай. Сөз таппайт бүрең мидіндей, ыр жазбайта жұма мүдіндей. Ария созған ырчығы бабырға сектін емес ойынындей. Сахнан елі бақшылар, о санаданы шықты жақшылар. Залдарым бербей құратты аренда қазалын о сатчылар. Бұлардай кетет бір күніңа, а біз болсоң есте қалчулар ой. Biz bolsam este kalçalar. Sen ciddisin. Sen bana Abdullah İmamoğlu Жаңылықтай берген олар. Рахмат.
Мына апаларыбыз, аталарыбыз отуруп бир нерсе эсиме түшүп кетти. Бирөө кызын узатып атыптыр дейт. Анан илгери эми кыз узаткан башкача салт болгон экен. Апалар билсе керек, аталар тим эле кошок айтып узатып, тим эле мындай узатчу экен да, азыр мындай дайындап эле узатып калышпады. Анан баягы кызын узатып атып, кудагыйына дайындап атат дейт. Айланайын, биз кызды окуттук, чокуттук, айланайын, чоңойттук, көлөкө жерде бактык десе, береке алып аткан кудагый айтып коетумчу, ой, переживать этпе айланайын. Биз кызыңды түшүнөбүз, көлөкө жерде баккан болсоң, биз деле күн көрсөтпөйбүз айланайын, переживать этпе деп коетушпайбы. Анан айылдан, эми азыр шаардан айылга келин алып калышты. Эми азыр көнүп калыштык го, илгери ушундай шаардан келин алат дегенде ата-энелерибиз ойлончу экен. Эми шаардан келин келсе биздин условияга көнөбү эми? Шаарда ысык, муздак суусу бар. Анан эми биздин айылда муздак эле суу чыгат. Еще алда чыкпай калган күнү эшек менен ташыш керек болуп калат туурабы? Анан берки келиндер көнөбү көнбөйбү деп переживать этип атса, келин жакшы чыгыптыр Кудай жалап, шаардык келин. Тем эле болгону бир кемчилиги, бир кем дүйнөдө орусча сүйлөйт экен байкуш. Өзү жакшы чыгыптыр. Келип эле үйлөрдү шыпырып, сыйырып эле, сонун кылып, ремонт кылып эле, кызыл тазыл кылып эле. Анан ата-энеси о тойго кийип барган эски уску жан кийимдерин кошуп эле өрттөп эле, дегичи болбой эле өртөй берет экен бар. Жан келин да байкуш. Анан сонун кылып кайната кайненесине күйүмдүү болуп, сонун кылып тошокторун салып, тамактарын жасап берип, төшөктү калың салып берип, жөн кетпестен "Пап, мам, спокойной ночь" деп анан кетчү экен да. Анан баягы абысындар бар да, мурдагы оппозиция бар, отукташып калганчы. Анан ошолор элеңди көрөң, кыргызча эле сүйлөй бербейби эми, кадаланбай эле. Келгене бир ай болуп калды го, кыргызча сүйлөнбөйбү деп. Ага деле көңүл бурбайт экен да, ушу оокаттарын жасап, сонун кылып, ата-энесине бийик кылып, сонун кылып төшөктөрдү салып берип, анан спокойной ночь дейин деп анан кыргызча айтайынчы деп. "Пап, мам, жаткан жериңер жайлы болсун" деп коду. Ошо тил боюнча ушундай нерселер бар экен. Ошондуктан жеңелерибиз ар дайым бар болсун, ошо жеңелерибиз, эжекелерибиз бар болсун, бактылуу болсун дегендей. Келиңиздер анда эмесе белгилүү обончу Бек Борбиев агайыбыз ушул концертти анча-мынча ырдаптыр укам деп атайын мага бир ыр жазган экен, сулууга деген. Мен бойдок кезде жазып коюптур. Анан ошолорду сиздерге тартуулап берейин, сулууга деген мындай кол чаап коштоп көрөсүздөр, мен ырдап көрөйүнчү биринчи жолу. Канай бу концерттегидей кичине кол чаап коебуз жаштардан. Айтарынды угуп кой, айтарынды сүрдөп турам карындаш, байкадыңбы? Менин дагы башым бош, сенин дагы. Ошон үчүн торлорумду жайбадымбы? Ошон үчүн торлорумду жайбадымбы? Сулуусуңа карындаш, сулуусуңа, күндө төсүң көчөмдөн жумушуңа. Айтпай турсаң 30 жаш курагыңды, 20 жаш берет элем турушуңа, 20 жаш берет элем турушуңа. Ыраламын көзүңдөн, ыраламын, шамал болуп чачыңдан сылагамын. Мактанбайын нике кайып буйруп калса, өзүңдү мен бактылуу кыла аламын, бир өзүңдү бактылуу кыла аламын. Сулуусуңа карындаш, сулуусуңа, күндө төсүң көчөмдөн жумушуңа. Айтпай турсаң 30 жаш курагыңды, 20 жаш берет элем турушуңа, 20 жаш берет элем турушуңа. Сулуусуңа карындаш, сулуусуңа, күндө төсүң көчөмдөн жумушуңа. Айтпай турсаң 30 жаш курагыңды, 20 жаш берет элем турушуңа, 20 жаш берет элем турушуңа.
Солосуңа карындаш солосуңа күндө төсүң көчөмдөн жумушуңа айтпай турсаң 30 жаш курагыңды 20 жаш берет элем турушуңа 20 жаш берет элем турушуңа Mine oldu mu Nusret abi? Hazır Kırgızistan'da satılmagan hiç nerse kalgan çok. Zavoddan zavod kalgan çok, fabrikadan fabrika kalgan çok, korgodan korgo kalgan çok. Büt satı. Şu Kırgızistan'da bozduk hele kaldı satılmagan desem, canakı balonu üyletkendir bozduk satı deken. Hiç teke kalma burada. Tümeli. Yerden beri тұрып сағат 9-да. Сау. Александр. Түртін ешеттім мен. 9-да келген мен кешке тұрам да берді. Ne oldu? Менің жазған арызыма еш қозғойсыңар ма деги, же қозғойсыңар ма айран? Emine. Мен жазған арызға дейм. Еш қозғойсыңар ма, же қозғойсыңар ма? Yayla lan argimele jaskan arızka iş kozgoy versek türmege kişi batavı. Türmege batmay kaldı aylanay, batmay kaldı. Ayla getkende üy türmesine kama batavız. Ağada batmay kaldı, üyde batmay kalıp İspanya'ya kama batavız. Түрмеге киши батпай калды деп анан кылмышкерлер эмне тайраңдап жүрө береби анда? Ananı emine kıldı izine. Emi jakında üylөнгөндөрдү да камап, нике кыйгандарды да камагылады батпай. Жок, меники баягы нике боюнча эмес, башкача өзгөчө арыз аксакал. Ne olup özgöçü? Меники жер боюнча аксакал. Hayatım, o sonra özgöçü mü? Hazır Kırgızistan'da 99% cermelen sottoş жүрөт. Jerin gelip ırezina mezeket bağın komunun algıday. Narçaka berçaka çoy virgidey. Эми аксакал мындай болгондо сиз унуп калган окшойсуз. Аксакал, мен айыл өкмөттө иштеп, айыл өкмөт болуп тургандачы. Балам кайра шыкылыктап эми балада. Кайра шыкылыктагандан макул деп 2,5 гектар жерди менчиктештирип бердим эле. Ayda o cerbi, Kандай кайракы жайыппы, міне жердің түрі көп та. Жо, туура айтасыз, эми мындай үй салганга, участка бөлүп берген. Неге? Участкага үй салганга. Карабашыңы жұтатаң. Үй салғанға 2,5 гектар бе? Ой, карабашыңы жу. Мынау отырған 4 сотық жерге жете албай жүрем. Кайсы бетің менен арыстанып келіп атасың? Sen oturuşun gereken özü. Yo, аксакал, мен ал күнөөм үчүн мен кызматтан кеткем, аксакал. Kızmattan ketken ete yerinde oturuşun gerek de vatan. Yok, men жеримди даже кайрып бергем. Өзүм көчөдө жүрөм, аксакал апай. Anan? Өзүм көчөдө жүрөм. Менин күйгүзгөн жери баягы менин үстүмө арыз жазып, мени кетирип, менин ордума айыл өкмөт болуп келген келесо акмак. Ошол кайра келтирип баягы 2,5 гектар жерге өзü заң кайтып үй салып алып атпайбы адамды күйгүзүп, апай? Мыйзам секенин билип туруп. Ой, билип туруп эле ошону салып алып атпайбы? Ошо мыйзам бушулат. Билбедик. Ошон үчүн мен сиздин үстүңүздөн арыз жазгам. Неме? Ошо ким үстүнөн? Anan? Ошого мен сизге арыз жазып таштап кеткем. 1 жыл болду. Козгойсуңар, анан Качан мага жаздың айлана? Коскобой. Не? Коскобой. Жок, эмне козгобойсуң? Koskolboy. Туя. Аксакал. Koskolboy айлана. Чын эле козголбойбу? Koskolboy. Анда мен сиздин үстүңүздөн иш козгойм анда. Koskoy ver. Козгойбойм. Bak kağlagan жерine var. Kağlagan жерine var Arıstan. Maalesef prezidentke var. Makul mu? Мен тынч койбойм мен. Бар козгойм. Мен эч качан президентке барбайм мен. Уктуңузбу? Мен деген
Мен ақсақал. Мен деген базар қорғондан болом. Білесіз бе? Жалаңқыштан. Елдің бары білет базар қорғонды екен. Мен керек болса, ақсақал. Мен жөн эле акамен айтып қоям сізді. Айта бер. Акам білесіз. Апаң айт. Не бойын айтып, мен... Айта бер. Өзіңізге келік, мен акам білесіз. Далайын түгіне жеткен айтып қойын. Жете берсін. Жаман боласың. Отырған қызматыңдан айырыласың айтып қойын. Аты шет сөкін жоқ оласың. Қайерден? Мынау. Ондан ба? Қалайын ұшы жерде отырған азыр шыпырылып қалса. Кішіні темсел етіп қайра шақыртпай бұяққа. Сол. Сен кімсің өзің? Кіші ме? Жоқ, кіші екенін біліп атам. Не деп? Мөлде істейсің сен прокурорсың бұл? Яйлалан құдай. Мен үш жерде прокурор болсам, менеге темселеп қайра келем. Мені де осы үш жерде отырған прокурор шақырған келдім. Gelsem yok. Tikeğime durup butum ağırıp gitti. Oturam. Ağır bir gelesi oturuyor turgan kreslo oluşun. Menden zaman gelesi olur oturmuyor mu? Ben bir pas oturup koysam milyon. Sen gel istemeyiz mi? İstemem mi? Sen gel gene. Tırağına. Ötene. Otur be. Ne oturalım be? Bir pas oturup dursam olmuyor. Ya ben gel bak, bu prokuror geldi, oynap mı ben? Akam aytam, babam aytam da koyam da. Kim öyle prokuror olsun, anam gelir söyledi. Özgele geliyor Allah aslanım otasın bu. Ben kaydan bileyim? O şey gidip zorba girip, yeterek alarda götürüp aytayın dese. Sen niye çakırsın be? Çakırdı beni de ulam. 3 aydan beri çakırat. Mine sattın hele de. Niye sattın öyle? Kunağacını satkan. Niye vurdalgan mı? Özüm dele. Anam niye çakırma? Andan narık pazarda niye sattın öyle? Narkı pazarda satkan yok mu? Bunu akırkı pazarda mı? He. Bunu akırkı pazar, narkı pazar emez. Berk pazar, Berk defterin var. Satkan yok mu? Niye ki koydu? Cönele evde soy berdim. Cegile de öyle. Cönele, bekereli. Bekereli antpesem şaylamam istemez çıkmayı bu. Talap gerbelek. Balam talap geri borç. Oysa yet cevalı bana oturuş hatta cönele geldi şimdi. Sen dele men de bir şordu okşaysın. Oba, göz bir değil şordunuz. Koy otur al. Eme mınday da, jönden jönle çakırıp ayt der berge. Cönele çakırıp o sonra şey kıvatam. Aytsan, niye sattın hele? Aytsan, ayta vereyim, bunlar bilip kaldı, oşanki çakırıp atışap degende. Bilip kaçtığı değil mi? Bilip kalıştı da, ay yatam. Ayta ne sattılar? Ben birinci ayttım el bilip kalsa şermende onu satma ele koyayım dedim. Anam elge desem aytmay yok dedi. Aytıp koyup dur da. Даже bir tuğan işenmiş gerek aslında. İşinmiş gerek. Tuğanın kulağı var de koyuşat gerek. O şey çıkıyor. Satmayın desem bari bir uğurtap ketken atmayın. Ötkönde koşnam sarayında baylap koygun yerden aldırtmadı mı? Anam göndörcen uğru kaldırır ürgenden göre. Bunday balamın şairi olsun da tıyın tıpır bolup kalsın dedim de bir oyu. Sattım da. Neli? Eşek sura vatasın bu. Eşek? Niye eşek sattın bunu? Oo. Özümün eşeğim. Uğurdalgan emi. Uğurdalgan emez. Yildin bağrına eşek çekizgen sen turbaysın banda. Yok, men çekizgen yok mu? Hey. Murda yetimden almaçkın, hazır terisinden almaçkın. Hey. Uyalmay gara. Soyulgan eşeklerden kulağı tavılmay da devat çat koy. Kulağın terisine çıkarıp koşa vermesen o ayakta eşeklerin işen beyatmay bir şey. Ya da. Ana ayrıca kulağım bile beri vatanız. Terisine. İlgili koy soygundu öyle soy vatanız lazım. Bilip kaçkan eken de. Ya da. Sen vafşı sen oturuşun gerek. Oturuş gerek. Oturuşun gerek sen. Gep kıl kaçtır bari bir otur uzat. Otur öyleyim. Otur uzat bari. Yerim var eşek çekizgen turbayın. Niye otur aldın ya?
Otura vereyim mi vakit almayı otura vereyim. Bu evde 1 saat oturganım 2 sutka esepteler mi? Sen bir yere gelmezsen gerek burada turma var gerek. Tur çağır. Gel yukarıda eşek çekti. Abdullah Eyvalkırı, Rızbek Çankırı, Cenab-ı Aslan Borumey. Mağa dele bir kol çarpı üzere. Çok rahmat. Assalamu alaikum botmalı, keçigizleri menen urmatı, kadırlı, hayımlar, mırızlar. Gülgü, den soluktun mülkü dep, buğa çeyinle bizden ağalar uzayıp gelgendey. Kimdir biri izildep çıkıp durduğanlar, bir ele jılmayıp gülgön, bir ele gülgüge toygan adamdın den soluğunun 70%'ine payda oladı eken. Al eme tameki çeken mırzalar kaytarım, teskerince bürüştük tameki den soluğunuzlardan 75%'ine ziyan eken. Oşanduktan tameki tartıp durgan uçurda jılmayıp koysoңuzдар teң bolup kalat eken. Gele жатқан жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жыл ар бириңиздерге ийгиликтин жылдарынан болсун. Жаңы жылдын эртеси дүкөнчү акебиздин телефон чыңырап калыптыр. Ало. Ассаламу алейкум ага. Ва алейкум ассалам. Байгамно центрдеги дүкөн сиздикиби? А меники. Качан ачылат экен? 12'de ачылат. Кечирип калсаңдар макул. Жарым сааттан кайра чалыптыр. Кичине кызуу дейт. Ассаламу алейкум ден сурактар жакшы брат. Центрдеги магазин качан ачылат? Мен сага айттым го. 12'de ачылат, 12'de. Эмне арак керек болуп атабы? Арак көп, брат. Эмне закуска керек болуп атабы? Закуска деле көп. Анан эмне керек болуп атат? Просто ошо магазинден чыгып кетиш керек болуп атат. Көбүрөөк майрамдап койгонго. Балдарды карап көрсөңүздөр, азыркы балдардын көп нерсеге акылы жетет туугандар. Билбеген нерсеси жок. Атасы менен баласы отурат дейт, атасына карап суроо өрүп калыптыр. Ата, үйдө ким баласы? Акырын сүйлө балам. Мен үйдө кандай десем, президент болам, президент. Чоң энем ким болот? Чоң энем коргоо министри болот. Апаң бир мамлекет болот. Ал эми сен болсо карапайым эл боласың. Үмүт кылып алагай. Дегенден бир 10 күнгө командировка кетиптир. 5 күн өтүп өтпөй эле бала ширин да сагынып баласына чалыптыр. Alo, ulu urmatlı prezident. El uğada sizde. Balam qandayсың, den soruqtar жақшыбы? Үйдө эмне жаңылык болуп атат? Ата үйдө акыбал өтө оор. Сиз кеткенден бери коргоо министр дегениңиз уктап атат коңурук тартып. А мамлекет дегениңизге жаңы президент келип, эл кыжалат дейтмиш. Ошондуктан айтарым, мамлекетибиз бекем болсун, президенттер эч жака кетпесин, карапайым элибиз кыйналбасын. Жолуктук кайра баштан коштошобуз жакындап көргөн сайын биз достошобуз сагынып биз силерди аз элибизди жүрөктөрдү козгошобуз айрылсын жан дүйнө оруганы ачылсын бакталай жолуңдагы элдине урматтап кең болбалы рахмат амандыкта эле жолугалы дайыма силер бизге жөлөксүнөт жашоодо ырыскы баш өнөксүнөт келбейди жазда күздө жайда кышта убакытта келесиң эл айрылсын жан дүйнө оруганы ачылсын бакталай жолуңдагы элдине урматтап кең болбалы рахмат амандыкта эле жолугалы
kız baktığını, eli